Finance Secretary Puram Chuanan Max 2.0 Noya Pensioner Te Puala Scheme Kalpui Tumdan Chu Pensioner Lamin Andu Lawani Chuan An Puala Scheme Siam Kher Chu Trula Alan Lo Thua Soi Kumin April ni somni pakata AMC in Khan na nei tur chu tumin bi somru pariatin hming an peluta in Khan chu tumaming pelut chinga independent candidate an omlo Prime Minister Narendra Modi le US President Donald Trump ten khovel in sumdon ton na kongpoi mo Strait of Hormuz chungchang an soidun US in be na titop tur le nuclear chungchanga in rem turin Iran hena rotna athen Zonet kwate chibai ule oliflal exami kani Chanchin Thar ngai thlang u Finance Secretary Puram Chuanan Max 2.0 Noya Pensioner Te Puala Scheme Kalpui Tumdan Chu Pensioner Laminan Du Lawani Chuan An Puala Scheme Siam Kher Chu Trula Alan Lo Thua Soi Voina Apisa A Tuthar Lakhom Tu Te Akomna Finance Secretary Chuan Mizoram Universal Healthcare Scheme Maxina Tumber Chu Mizoram Mipui Atam The Angberin Shisel Nalama Din Muncha Anneya in enkol na an mu ania hei hi UNDP in Sustainable Development Goals Asiam SDG Target 3.8 ti hlotlin na tur ani ngala Max a hian mipui tam the ang ber huam tir tumnima se sarkar sum se na tamlu tuklo na tur le a the anga mania in enkol the dan tur ruwa man ani ti asoi Puram chuan Max 1.0 kalpui chung khan mipui nol pui huam the turin pensioner te po sarkar le pui healthcare scheme noya pensioner an kalpui dan ang dewa kalpui tumania sarkar le pui healthcare scheme a chuan pensioner 10 fixed medical allowance FMA cheng sang khat an don chu an surrender angaya chuba ka sarkar na an tholaya an tlukpui te tho zat an tho ve angaya max kalpui ani don khan pensioner te nen hian kong shanga an indor nu a du saktakin scheme siam sakan ni a association shwai tu te nen an soi ho nu a an du thu a zom turin category A le B a chen ani a Category A chuan thlatin cheng sang khat tho in kum khata cheng noi som pani thleng a thlonin anin enkol theya private cabina an om theya Category B chuan thlakhata cheng zanga tho in an sen so cheng noi nga thleng tum sak thei an ni a semi private ward pek thei an ni a dam lo zin veiwa ana pek sak thei an ni boka he scheme hi adu in zoma adu lo in zom lo thei ni ma se an zawaya an zom be sei ani lain pensioner sing thum sang sari zinga sing khat zali vel chawin an zoma tundin huna hian pensioner te in enkol na sen so chu cheng veibel cha somni paru point pariat pali vel atling to a beneficiary shang zinga pensioner te in enkol na chu asang berti soin nikum April thla atanga kumin February thla thlenga pensioner te sum tho tling khom chu cheng veibel chekwa point pathum ani thung ti asoi Puram chuan kumin February ni som paruka Chief Minister Hova Mizoram State Healthcare Society Governing Body chukhom chuan pensioner te din hunle apum puya enrollment te enin pensioner category noya enrollment chuan be se phak lo ba ka ruwa man na thatak siam sak an ni chunga zom tu an tlem dan ngai twa chungle sarkar le pui healthcare scheme noya pensioner an kalpui dan enin enrollment tamjok an nei thena turle sarkarin sum tamjok amu theinan max 2.0 a chuan pensioner te chu general contributory beneficiary din mun atanga lakshan tha antia romandan chuan fixed medical allowance pekir kherlavin and fixed medical allowance lak angzat chu subscription fee a an manganga abak belngai a to don lova hetirwal hian max 1.0 a pensioner 10 an chung ko member ration card ta ang an kep thei chu category dang tenen khai khinin akhairwal tok lova sarkar na thok zok te po an chung ko member zong huam tir ani lo laya pensioner te chung kwa huam tir vet chu thildik ani lo awangin max 2.0 a chuan pensioner 10 an nupui pasal te chau an kep theito don ti asoi Finance Secretary chuan pensioner te puala scheme kalpui tumdan chu pensioner lamin an du lawani chuan pensioner te puala scheme siam lo mai chu an ngai tuana a thu asoya mipuinol pui anga general contributory beneficiary anga anzom ve mai dan tu ruwa man chu thil har lo te ani a hetirwal hian fixed medical allowance labok max hlok na don bok chu arem lava max chu scheme dang manga anzom don ani chuan fixed medical allowance an surrender angai don ti asoi kumin April ni somni pakhata AMC in thanna nei tura chu tumin mi somru pariatin hming an peluta in than chu tuma hming pelut zinga independent candidate an omlo AMC in thanna nei tur chu tumte ta na hming pek lu thei hun chu wa in tlai dar thum khana topa Zonet changa Mizoram State Election Commission ho tu te soidanin
voin tlaidar thum thleng khan he in thlan na chu tura ming pelu chumi somruk pariat ania chungte chu BJP candidate som pakhat Indian National Congress candidate som pakwa MNF candidate som pakwa le ZPM candidate som pakwa ania he in thlan na chu tuma ming pelu zinga hian political party be chan nei lo independent candidate an omlo ani AMC in thlan na nei tura chu tuma ming pek lu te hi naktip zirtop nia endik ani don ba ka candidate te chu symbol pek ani dona in thlan na chu tuma ming pelu te tan tun tha ni som thum karle tho chan ni thleng hun hon ani dona vote thak hun tura ruat April ni som ni pakhata jingdar sari atanga tlaidar nga thleng vote thak the hun hon ani dona vote thak that ngai a chuan April ni som ni pathuma vote thak that ani anga vote la te chu April ni som ni pasari jingdaria ta tanga chhar chan turani a AMC in thlan kai noi zong zong chu April ni som thuma zo feltum ani donani AMC in thlan na nei tura hian returning officer pali ruadan ni a heng mi te hian ward som pakwa chu bial in semin an enkola heba ka hian general observer pali expenditure observer state nodal officer ni bokle MCCB ka state nodal officer ruat an ni a heng mi te hian in thlan vil donani Larsap General Dr. Vijay Kumar Singan Mizoram chu silk pangang khoi tura sikle sanei tha ani angin silk thar chwa tamna ni tura theitop an chwa zel atul ti asoi Sarkar le pui Ministry of Textiles Noaya Development Commissioner Handlooms Mizoram Sarkar Agriculture Department le National Handloom Development Corporation Tanghovin ni zana Mizoram silk ti mason na thiam thil pholan ne le choilar na tlang ro the Mizoram Silk Runway Aizol Club Park an buat sai aman puina Larsap chuan Agriculture Department chu theina na satak nei le hai chwa turpo la nei na sa ani thu asoya tuna hian Mizoram silk chili mulberry eri muga le oak tasar thar chwa mekani a silk shang thar chwa tamna khopui ni tura theina an nei chu ti hlotling tura nasale zwala tran an lak atul thu asoi General Dr. Vijay Kumar Singh chuan Mizoram chu silk pangang khoina atan sikle sanei tha ani angin Khovel puma leilung nena in rem natural fiber silk mamona sangzela Mizoram area silk chu Khovel marketa shaltlak taktur ani thua soya silk pangang khoi chu ele bara in todel theina namzia rang von himna le masona ngel hedin theina ani awangin theitop an chwa zel atul ti asoi tlang ro the Mizoram Silk Runway ya hian fashion designer twangpui marle Violeta bai sangzwali te kut chwak silk thuam chi shang pho chu ania inkoma hian chief secretary Pu Khiliram Mina Silk Mark Organization of India Central Silk Board CEO Dr. Naresh Babu and Sericulture Secretary P Florence Zotwang Puile Sericulture Director Pularin Omatepo in thu an soyani Chimtui Pui Wildlife Division in tun naya dan lavazor ram sarep an manchu wa in khan an halral Chimtui Pui Wildlife Division in sarep an halral hi sazo sarep savarep le saza sarepania hengte hi tun thani sompali a bazara zor an manni in Longtlai District Court in phalna apek angin voin khan ti ral ani sarep halralna in khoma hian Chimtui Pui Wildlife Division Deputy Conservator of Forest Pu Marcellus Hunlom omachuan heng sarep an man kai hnoya hian Lunglei District ta mam te khomi pali chu Wildlife Protection Act 1972 manga thubuai siam sak anni thule District Court ta thon anni to thu asoya Wildlife Protection Act 1972 Noaya Engram Sapo ti hlumle asazor chu khaptlat ani thu soyin dan bochia an man te chunga dan anga malak zel ani tur thu asoi Chimtui Pui Wildlife Division hian tun nai khan ngeng Pui Wildlife Sanctuary chunga sale savaman na atana man thang chi shang an lo halral to ani Champhai District ta le thum khwa in voina horun puyan buat sai chu Agriculture Minister Pusila Soivungan aman pui le thum kho horun pui puala an kho community hola in khoma hian Agriculture Minister chuan le thum khwa in sa khwana zirna sarkar le ramro rel na thlenga mi chuan om tak tak a shing chhuak to chu a chuan thu asoya khwa le tui thani chu thil lu le poimo tak ani angin le thum khomi le sa te chu an omna hmuna theu in todel du na thinlung pu a thanem ngai takamani na a rin omna vongtlat turle an ezon na konga theu mason na rabi rap turle in todel khwa anni a khodang te enton ni tum turin acha horun puyan buat sai chu anin u naw na le in mangai na tipung tu ni turle tharau le taksa lama mason na thlen tu ni turin du sakna ahlan ani
East tui puibial tu MLA puram than moya po in khotlang mason na tura zir na konga chanlak atul thute ram ngo le tui na hum hal ba ka ruilo do na konga theitop chwa atul thu asoi inkhom hi organizing committee chairman Pusilal Thiang Liman Akai Shwaya leithum khotiming thatu te hena choimoina hlan ani leithum khwa hi hual ngolal hual zasela le achui shwaiten kumsang khat zariat somkwa paruka anlo atana kumsang khat zakwa somkwa parukhan centenary lom to in tuna hian kumza somthumna an hmangme kani Ikfai University Mizoram le Les Day Department Changdonin voina nikhat o skills development conclave an buat sai solar sap General Dr Vijay Kumar Singan Ahman Pui Durtlang no ta Ikfai University Mizoram campus skills development conclave honna inkhoma hian lar sap chuan Mizo thalai te chupian pui thiam na nei thale thokrim ania India le khovel pum in erna a lang phaturin thiam na dik tak in phauchwana hun thale in rin tok na nei chu tundin huna an mamo ani thu asoya thalai te chu India le khovel huap angpo a in phauchwana hun rem chang an mu ani po in mani namzia rang le chor chwana lam chia lawang het takawwan zel turina cha chutiang ti na chang an shat phot chuan hlotlin na lian zokin a zui don ti asoi General Dr Vijay Kumar Singh chuan Mizoram chu leilung moi namzia rang hausa le ralmuang ani awangin tunlaya sector changduang ber service sector hnuaya hlok na antel thu asoya kuthem thiam na tipung turin chindan thar le mani kut koi ezon na kalkoptir thiam atula skills conclave chu soi ho na a top mai lo se malam pan na kongdik in ko mu na in fui thar na le danglam na thlen tu a chang se adu thu asoi inkhoma hian Ikfai University Mizoram Chancellor Professor YR Haragopal Reddy Vice Chancellor Professor Dr. Ginlian Lal Bushil le Les Day Director Pujon Chanpuya Tepo Inthu Ansoya Heminu Hian Gujarat MSMEs for Service Industry Strategic Consultant Major Dr. Gulshan Sharma Kolkata Social Entrepreneur Group CEO P. Pinaka Roy Chowdhury le Center for Innovation in Public Policy CEO Puke Yatish Rajawatten Thupui Than Bik Anzir Tirani Siaha Borsa Puviel Shwaize Lakhyang Te Hovin Siaha District Joint Control Room Member 10 Tuel Thele Erong Bolne Ges Chung Chang Ansoi Hova Tundin Muna Thlapana Turo Omlauti Ansoi Siaha Borsa Pizza a Chutkhom Na Ahian Puviel Shwaize Lakhyang Te Chuan Tun Thlani Ni Khan Tuel Thele Le Shal Chung Chang a Thupek Chwa Ani To a Siaha District Tana Tuel Thele Erong Bolne Ges Lo Thleng Chu Mundang Le Ramdanga Achwan Rem Tilava Mizoram chunga cheng te chu anda poimo masak ber tur ani ti asoya Siaha District mipuyen tuyal thele erong bone ge sahar satna antolo nan sarkarin theitop achwati soyin mipui te chu thunei tu te thu ngai chang thiam turin atsa ani Siaha District Joint Control Room thukhom hian Siaha District chunga Diglefel fight taka tuyal thele erong bone gas leile shal ani theinan filling station le gas agent ate CCTV wani se Heihi District Administrator SP le DCS Owinville se antia tundin huna ni tin mamu athleng tha a mipuita tan tuyal thele erong bone gas a thaphan na tur a omlauti an soi Indo pui pani na hun la ya sipaidam lai jinga upaber Padmasri lalbiak thanga pachwau chu Assam Rifles in akum somkwa pakwa tlinna anlom sak Padmasri lalbiak thanga pachwau pual hian tukin khan Assam Rifles band party in Aizol Chan Maria achen na ina hun an man ba ka apian champha pualin du sakna thilpek an hlana hemin hu vo in chamadar som pakhat le achan ve a khan khatla a Assam Rifles 23 sector headquarters sa apian champha hi anlom sakle a inkhoma hian Assam Rifles DIG Brigadier Puspender Sorayan chuan pulalbiak thanga pian chamlom na thu asoya pulalbiak thanga chu uniform hato zinga senior berle sulnu thatak nei ani a ramchung civil meet choi moina changber Padmasri hial adong thei chu an chuang hle ti soyin Mizoram bipuite po in ama ang enton tlak an nei chu an van nei hle ani ati Padmasri Havildar lalbiak thanga pachwaw hi kumsang khazakwa somni pasari March ni somni panga khan sai chal khwa apianga anupui pilalbiak sanginen fa paruk anneya tu som pasari le tu chuan som pali anneya ni Padmasri lalbiak thanga pachwaw hi India a journalist na thok mek zinga upaberni in kumsang ni somni khan literature and education journalism a Padmasri choimoina hi hlan ani a heibaga hian sipaya achan lai le a pension nu a choimoina shang adongani Mizoram Journalists Association MJA in prominent journalist atan anlo puang to bok
Champhai district ta zol sei khwa in voina horun pui le martar lungphun hon an buat sai chu is tu pui bia tu MLA puram thanmoyan ahman pui selesi sang sari khwa tia sha chin zol sei kho horun pui le martar lungphun hon na in khom zol sei pukola hola neya hian is tu pui bia tu MLA puram thanmoya chuan khoshang shanga zol sei khwa malak na chu a chuan thu asoya zol sei khwa in za chuang zet an omchunga Presbyterian ko shanvek an ni chu anin lungrual zia le an tho ho na athat zia lantir na ani ti asoi puram thanmoya chuan kho in lungrual le in todel an ni na le ration bu fai po la du lo khopa mani in todel tumtlat an ni na chu a chuan thu soin mani in todel na konga theitop chua chung tin te chu ration bu fai po mani kwata lang longam khopa in todel ni tum cheu turin a so mani zol sei khwa hian horun puile martar lungphun hon na hinak tu kheng an lom don ani Serubia tu MLA pu larin sang ral te in abial chung ko sang sanga chung ko zanga hne vo in khan tuida kholna plastic tuizem asem tun chum hi Serubia tu MLA in abial chunga plastic tuizem asem thoni na ani a voina vareng te a tuizem sem chwana in khoma hian pularin sang ral te chuan abial chunga mi har sa jok ten tui thiang lim le shisel jok in tur an nei theinan le thal tui har sat lai po a tui thiang lim in tur har salutuk lava an nei theina atan tuizem chu semani thu asoya MLA fan chu abial chung khoshang shang mason na thlen na tur le mei thai bihar sa jok le kut na thok tu te tan atam the ang ber man atum thu asoi pularin sang aral te chuan Serbial chu asam ramri de pa anni angin Mizoram melan na ani awangin mason na hna na sa zoka kalpui zel atul thu asoya sarkar po in Serbial chu ngai poimo se adu thu asoi Champhai Forest Division in Anhuam chunga Community Forest hum halcha pani hna chanpuina anhlan Champhai Forest Division in Community Forest hum halcha lomanan pek hi Champhai sub headquarters YMA le Khozol Zuchi branch YMA te annia an pani hian chanpuina cheng noi nga ve hlan anni Champhai sub headquarters YMA hian bung teram not khobunga YMA park chatak hectare som thumaza wan enkol meka Khozol Zuchi branch YMA po in hectares athum som rukazau Zuchi YMA sanctuary an enkol mekani voina chanpuina hlan na inkhoma hian Champhai DFO pulal biak chama chongthu chuan community forest enkol thaten hena sarkarin atheyang angin chanpuina apek thin thu asoya tun tumaram ngahum hal that awanga chanpuina an pek po hi kampa APO 2024-25 atanga pek ani ti asoi Durtlang branch YMA in YMA kumpuan ruihlo do chu Nizan Khan an hong Durtlang Presbyterian Koshan Mswa ka hola in khoma hian YMA kumpuan hong tu Sinot Hospital Director Dr. RL Sang Luna chuan ruihlo chu achaka mason na ai ma a akal chaka wangin adolet na konga hwai senanga ya rin omna le chanrwal na nen theitop an chwa atul ti asoi in khoma hian Durtlang branch YMA President Pukelal biak thangan YMA ni phungle ruihlo do konga malak na tur sang sang asoi fia Vice President Pupi Silal nun tuangan YMA kumpuan ruihlo do konga an malak dan tlang pui soi fe in Durtlang branch YMA huam chunga ko sang sang chalai kal khom ten in pum khat na le tho ho na lan tirnan bati an chia Central YMA CEC member Z Zone 2 convener ni bok pulal bia kungan ruihlo do konga Central YMA malak na le chanlak ngai na lai te asoi fi ani College of Horticulture Tenzol in Voina Farmer Scientist Interaction Program kam Farmers Fair and Exhibition and buat sa itu Horticulture Secretary P. Maria City Zwalin Ahman Pui College of Horticulture Tenzol lo nei tu tele scientist te into khom na le lo nei tu te thai thar pho chwa na in khoma hian P. Maria City Zwali chuan kut na thok tu te chu ramtan mihlubik ani thu le COVID-19 shilen wanglaya ram in ngana ani thu asoya taimale tumru taka na thokzel turinat sa ani Inko Mahian College of Horticulture Dean Professor Lenun Tuang Marinan College mason chaudan le tuna andin hun sang sang soifia Farmers Fair and Exhibition a hian serchip le tenzo la thlai ching tu hlotling te thlai thar chwa ba ka College of Horticulture zirlai te thil siam chi sang sang le pa an khoi te pho chwa ani a chonulama lo nei tu te le College of Horticulture a thok ten lo nei le a kai noi sang sang an soi ho ani Sokarle Pui, Ministry of Youth Affairs and Sports, Bultumin Vo Inkan Aizola State Level, Viksit Bharat Youth Parliament 2026 buat sai ani.
Vaivakon Cultural Center kam auditorium state level Viksit Bharat Youth Parliament 2026 hian district sang so matangin zirlai somni pakwa anin ti siaka apumpuya zomuan puyi Aizol district chu pakhatna ania malsom zwali serchip district chu panina ni in lalram thlenglia champhai district chu pathumna ania heng top 3 te hian Delhi national level Viksit Bharat Youth Parliament 2026 Mizoram I and Odonani State level Viksit Bharat Youth Parliament 2026 hi Sports and Youth Services Joint Secretary Puh Dolian Buayale Deputy Secretary P Merlin Rual Zakum Thangiten and Manpuyani Tuipuiral Block MHEP in Voina Conference Voice of Pasarina and Manchu MHEP General Headquarters President Pilal Lianin Ahmanpui Bung Zung Community Hall in Komahian MHEP President Pilal Liani Chuan Aizol Treasury Square MHEP General Headquarters Building chu Aluito Baka Mandeu Khan Truck Liani na sutawangin aona ahim tolawa wangin asaktat na tur Mizoram Sarkara andil chu ti hlotlin saka Chief Minister Pulal Duoman Saskia Changa Cheng Noi Zathum Somsari ape chu anlom hle ti asoi Pilal Liani chuan meichia te chu mi pati aya chaklo jok le om nem jok ani awangin aninda hnia mai tur anilava antel lo chuan ram khotlang le inchung akal theilo awangin khotlang nuam tak an nei theinan thei top an chua inchung khur le fa te en kol ko nga po ma an la ka tu le fa te chu chung ko puiting tak din thei tura an cher chua atul thu asoi Tuipuiral Block MHEP President Pitlang Roku mi kai shwa in khoma hian an member thi te an sun ba ka azona kumsom chung branch le block shwai tu lo ni to te le azon lava kumsom panga chung branch shwai tu ni to te hena choi moina an hlana MHEP thuthung an choi rual bok Kozol District Child Protection Unit in Child Protection Volunteer te pualani ni chung o training an buat sai chu wa in khan zo fel ani Training hi nimin khan Kozol DC Conference Hall Kozol Borsap Buke Vanlar Chianan ahonga training a hian Kozol District chunga Child Protection Volunteer te chu District Child Protection Officer Pu James Lalthangmoya Legal cum Probation Officer PR Lalmangai Sangi Child Helpline Unit Coordinator Pumal Somsanga Child Helpline Unit Counselor Lalmuan Kimale Gan Sabra Society Aizol Director Lucy Remruati Changte Tendan Noya no panghum hal anni dan le Child Protection Volunteer te mo phurna le na an tho dan turte no pangan machona an buai pui dan turte chip chiar takin an zirtirani training a hian Kozol District Child Protection Volunteer somthum pariat te an tel kim theiani Khochin ilo clear hawangu State Meteorological Center Mizoram Science and Technology Chinchia Danin vo in khan Aizola Kolum Liberian Celsius degree som hi paruk ani a avo Berlian Celsius degree som paruk ani Nimin chunudar ni le achan vele vo in chunudar ni le achan ve in kara ruwa millimeter bial point pani asur naktuk ningania chuan Kolum Liberian Celsius degree som thum pakhat vel avo Berlian degree som pangavel ani rinani a jingdar nga le minute som pariata ni achwa kanga tlaidar nga le minute som thum pahnia atlali ang Khochin clear lok na IMD Aizol Center in mulok danin naktuka Mizoram puma khwa chatura rin ani